Yes, kanongeye mbifurize kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye kuko nicyo kintu cya mbere kituraje inshinga sindi butinde rero ndaza gukubita mbangura by'umwihariko mite mba updatinga mu buryo bwihuse cyane ndaza kubabwira yuko tuvugana ibitero by'indege za FARDC byamaze kuba bifata indi ntera by'umwihariko abasivile mu misozi miremire y'iminembwe bakomeje guhura n'ibitero by'indege kugeza n'aya masaha ibitero by'indege byakamijije turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo turaza kugaruka ku kijyanye n'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda iba mu bice bigiye bitandukanye birimo n'umujyi wa Uvira ubu tuvugana mu mujyi wa Uvira ibintu byamaze kuba agateranzamba kanyina wa nzamba imirwano ikomeje guca ibintu mu buryo bukomeye cyane turaza kuba updatinga tubabwire mu mujyi wa Uvira ko situation ihagaze amasasu ibice akomeje kugenda yumvikanamo ndetse tubabwire n'imyiteguro idasanzwe ihari ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo ariko kandi turaza kubabwira yuko abantu barenga 200 bapfiriye mu mpanuka y'ubucukuzi bwa Kolota mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo turaza kurebera hamwe amwe mu makuru akomeye cyane hakomeje kugenda avugwa ni ku mutekano politike na diplomasi muraza kunyemerera dusimbukire mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Fizi tuba updating tubabwira uko situation ihagaze Fizi byakomeye ariko kandi rwose byamaze kuba ibindi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turaza kubabwira yuko Nyamuneka yemeje ko izatanga umukandida wo guhakatana na Louise Mushiki wabo turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo ariko kandi uwitwa General Muhozi yeretse by'umwihariko ibintu bikomeye cyane ndetse yongeye kugaruka mu buryo budasanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Muhozi yamaze kurenga umurongo utukura nyuma y'amagambo atangaza benshi bakavuga ko aya magambo uyu mugabo w'ingabo z'igihugu cy'Ubugande ashobora kuba yanayatangaza atari muzima yamaze kunywa ibisindisha turaza kubabwira yuko kandi Perezida Ganazebe w'igihugu cya Togo ndetse kandi na Ndayishimiye nyuma yo kuva i Kigali Nyamuneka bamaze kuba nabo bahura ni byinshi cyane turi bugende dukomozaho amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Paul Kagame na Perezida wa Togo baganiriye turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo Nyamuneka mbere yo kugira ngo twinjire mu cyitwa imiripuko nyemera duhite dukomoza kuri no nkuru idasanzwe itugezeho aka kanya ya perezida y'umuhungu wa Museveni wamaze kurenga umurongo utukura uyu rero akaba ari umugaba mukuru w'ingabo by'umwihariko z'igihugu cy'Ubugande Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero biciye muri senateri wabo Jimmy Rich ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko yazo zateye utwatsi imbabazi ziheruka gusabwa na General Muhozi Kainerugaba zigaragaza ko yamaze kurenga umurongo utukura Kainerugaba rero usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akanaba umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni yahebukaga gusaba Amerika imbabazi kubera kwibasira ambasade yayo iri i Kampala mu gitondo cyo kuwa gatanu rero abinyujije ku rubuga rwa X General Muhozi yatangaje ko amakuru y'ubutasi yahawe yemeza ko Bobi Wine wamaze igihe ashakishwa n'inzego z'umutekano za Uganda yahunzwe abifashijwemo na ambasade ya Amerika bityo ubufatanye bagabaga hagati y'impande zombi bagahagarikwa ati twebwe nk'ingabo za Uganda duhagaritse ubufatanye bwacu n'ubuyobozi bwa ambasade y'abanyamerika buri ubujyanye n'imirimo yacu muri Somalia mu bindi butumwa rero uyu musirikare yanditse ku bufatanye bwa Uganda na Amerika mu bijyanye n'umutekano bwasubiye inyuma kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 bigizwemo uruhare n'abayobozi ba ambasade nyuma y'uko yaje gutangaza ko yasibye ubutumwa bwibasira by'umwihariko
ubutumwa bwibasira ambasade ya Amerika nyuma yo gusanga bushingiye ku makuru atari aya nyayo. Ariko kandi ibi bikorwa by'iterabwoba bifata nk'ibyaha bikomeye bikorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, anasaba ko abagize uruhare muri ibyo bikorwa bose bagomba kubiryozwa mbere y'amategeko mpuzamahanga. Ibyo si byo gusa rero, mbere yo kugira ngo tunarebere hamwe ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko zirimo ziragenda zikora, nyemera nkubwire yuko nyamuneka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko izashyira umukandida wayo mu matora yo guhitamo umuyobozi mukuru mu muryango bikoresha igifaransa mu guhangana n'umunyarwanda by'umwihariko Louise Mushikiwabo ushaka manda ye ya gatatu rero yo kwigomya kuyobora cyangwa se kuba umuyobozi mukuru w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Ni icyemezo cyo gushyigikira umukandida rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyemejwe kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026 mu nama y'abaminisitiri, aho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yashyigikiye icyemezo cy'ubuyobozi bw'igihugu nubwo izina ry'uwo mukandida ritashyizwe ahagaragara. Iyi ntambwe igaragaza ubushake Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahubwo kugira ijambo rikoma mu miyoborere y'imiryango mpuzamahanga. Louise Mushikiwabo rero uzwi ku rwego mpuzamahanga ku bunararibonye bwe mu bubanyi n'amahanga no guteza imbere ururimi rw'igifaransa, arashaka kongera kuyobora indi manda ye ya gatatu nyuma y'uko guhera mu mwaka w'2019 yari ayoboye. Ibi bishobora rero kuza gutuma habaho guhangana gukomeye mu matora umuyobozi mukuru w'uyu muryango uhuriza hamwe ibihugu 88 byo mu migabane itandukanye ikoresha igifaransa. Yashyizweho mu mwaka w'1970, ifite kandi intego yo guteza imbere ururimi rw'igifaransa, gukomeza ubufatanye by'umwihariko hagati y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa no guteza imbere by'umwihariko abaturage. Gushyira umukandida mushya rero mu matora biragaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kuza guhangana n'u Rwanda mu miyoborere n'imiryango mpuzamahanga no gufasha ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa guhuriza hamwe imigambi y'iterambere. Binavugwa yuko kandi iyi ntambwe ishobora kuza gutuma habaho impinduka ibihugu by'akarere ndetse ikaba ari intambwe ikomeye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bagezeho ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere mu rurimi rw'igifaransa n'ubufatanye na diporomasi. Ibyo byamaze kuba rero bigaragarira buri umwe wese, ahubwo nyemera by'umwihariko duhita tuninjira muri ino nkuru. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko umwe mu banyapolitike bo ku rwego rwo hejuru wabaye hafi ya Perezida Tshisekedi yageze mu mujyi wa Goma. Aya makuru yakomeje kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye, nubwo kugeza ubu rero nta tangazo ryemewe ryigeze ritangazwa n'uwavuze cyangwa n'inzego zibireba. Yakomeje gukurura impaka n'isesengura rikomeye ku banyapolitike no mu baturage bakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kuvugwa ko umunyapolitike wo mu rwego rwo hejuru wari mu bantu begereye Tshisekedi yaba yafashe icyemezo cyo kwiyunga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rimaze igihe riri mu ntambara mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku banyapolitike rero bafite ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga byatumye iyi nkuru ihita itera amatsiko abantu benshi. Nubwo intangiriro n'amazina ye atigeze atangazwa ku mugaragaro, ariko amakuru akomeje kugenda asohoka yaje kugaragaza yuko uwavugaga ari Claude Balanka. Aya makuru rero akavuga ko abarizwa mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko ategereje gutangazwa ku mugaragaro na AFC M23 nk'umwe mu bayobozi by'umwihariko n'abafatanyabikorwa. Claude akomoka mu ntara ya Bandundu, mu gace kazwiho kugira uruhare rukomeye mu mateka ya politiki ya Kongo. Kuba aya makuru rero yaratangajwe n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi AFC M23 byatumye irushaho gukurura impaka mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munyapolitike rero uzwi cyane mu ruhando rwa politike ni perezida w'ishyaka rya Réveil Populaire, rimwe mu mashyaka yigeze kugira uruhare rugaragara mu mikoranire ya politiki y'igihugu mu myaka ishize. Iryo shyaka rero ryaje kwinjira mu ishyaka
rishyigikiye Perezida Tshisekedi rizwi ku izina rya Union Sacrée ryabaye inkingi y'umwamba y'ubutegetsi bwe nyuma yo gufata ubutegetsi, kandi rifite umwanya ugaragara muri guverinoma kuko rifitemo minisitiri. Ibi byatumye Claude rero afatwa nk'umwe mu banyapolitiki bafite ijambo n'icyizere mu buyobozi buriho. Ni muri urwo rwego rero amakuru aba atandukanye ku butegetsi bwa Kinshasa akivuga ko uyu mugabo yaba yiyunze muri AFC M23. Nimba hari andi makuru yemezwa ku mugaragaro, byaba ari ikimenyetso gikomeye cy'impinduka n'imiterere ya politike cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho AFC M23 imaze igihe kinini ifite ijambo rikomeye kwiyunga ku muntu wigeze kuba by'umwihariko umwe mu byegera bya Perezida Tshisekedi. Byaba ari intambwe ikomeye. Icyakoze kugeza ubu harakekwa ibimenyetso bifatika n'itangazo ryemewe kuri Claude AFC M23 cyangwa leta ya Kongo kugira ngo ibi byemezwe ni ukudashidikanywaho. Mu gihe bitaraba, iyi nkuru ikomeza gufatwa nk'amakuru ataremezwa ariko ikaba ikomeje kuvugisha benshi ndetse no gukurura amatsiko y'abakurikirana hafi bya politike y'akarere. Mu ndonke byinshi bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko kuri ino nkuru ubona yuko byaba ari ikintu kidasanzwe cyaba kibaye ku butegetsi bw'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara, amakuru yizewe aturuka muri santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye gutera ibisasu zikongera gukomeretsa abatari bake. Nk'uko aya makuru rero abivuga, icyo gitero cyabaye ahagana mu masaha y'umugoroba, by'umwihariko ku munsi w'ejo. Drone yarashe ibisasu mu mujyi wa Minembwe byibasira inzu z'abaturage b'Abanyamulenge, umujyi uzwi cyane nka Mwafurika. Bitegetswe yuko igihombo gikomeye rero cyongeye kugira abaturage batuye igice cya Minembwe. Umutangabuhamya rero wavuganye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, hashize akanya gato drone irashe muri santere ya Minembwe isenya Mwafurika. Amakuru akomeza avuga yuko ngo iyo nzu iherereye hafi mu birometero bikeya cyane na teritwari ya Minembwe, by'umwihariko nko mu birometero bigera muri 30 uvuye aho biherereye. Byemezwa yuko kandi icyo gitero ngo cyasize gikomerekeje abantu 3 bari muri iyo nzu, bahitanwe bajyanwa no kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi, nubwo hataratangazwa uko ubuzima bwabo buhagaze. Kugeza ubu rero ubuyobozi ntiburashyiraho itangazo risobanura iby'igitero. Cyokora abaturage bo muri ako gace bavuga ko drone ari iy'ingabo za leta ya Kinshasa, bakongeraho ko yaturutse mu cyerekezo cy'i Bujumbura mu Burundi. Ibi bikomeje kuba bibi cyane cyane ku baturage bavuga ko ari Abanyamulenge, kuko ibi bitero ahanini bikomeje kwibasira mu mihana ituwe n'abasivile. Ibi bibaye mu gihe kuri uyu munsi hiriwe ituze mu bice bimwe na bimwe byo muri groupement ya Mutambara muri teritwari ya Fizi, nyuma y'imirwano yari imaze iminsi ihabera hagati y'impande zombi, basaba impande zombi kuba umutekano n'amahoro byakongera kugaruka, ariko no bikaba bikomeje kuba ibindi. Twirukanse cyane rero sindi butinde, amakuru yizewe aturuka mu gace ka Ndondo ni muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko naho habaye imirwano yahuje MLDP twirwaniho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'iz'Abarundi n'imitwe y'Abazalendo n'abarwanyi ba FDLR. Iyi mirwano yabaye mu masaha y'amanywa yo kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026, ibera mu bice by'imisozi ya Mitamba, hashyizweho kuba hahamye kandi hakomeye mu bijyanye n'imirwano biteye n'imiterere y'abantu. Nk'uko amakuru rero abivuga ava muri ako gace, avuga ko imirwano yasize umutwe wa MLDP twirwaniho usubije inyuma, by'umwihariko ku ruhande rwa leta, bigatuma wigarurira ibice by'ingenzi birimo agace ka Irangwa, by'umwihariko n'ahitwa za Biziba. Rifite umwanya rero wihariye mu bijyanye n'umutekano n'imigenderere y'ingabo. Iryo rango rero ribera mu buryo bweruye. Iki gice kinini rero kirangwa n'ahantu hafatwa nk'urufunguzo rutandukanye rw'umujyi wa Uvira ndetse n'agace ka Ndondo, kandi gahuza imisozi ya Bujombo n'inzira zijya mu mujyi.
Gufata ako gace rero bisobanuye kugenzura inzira z'ingenzi n'ubworozi, itumanaho ndetse n'iyinjira n'isohoka ry'ingabo mu buryo bugaragarira buri wese. Abaturage rero n'abatangabuhamya bo muri kariya gace bavuga ko muri iyo mirwano humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba by'umwihariko abantu benshi. Ku rundi ruhande rero hari n'amakuru avuga yuko iyo mirwano itamaze igihe kirekire kuko ngo ingabo za leta zahise zisubira inyuma vuba, bamwe bahita bahunga. Ibi byatumye MDB twirwaneho ifata agace idahuye n'imbogamizi zikomeye, ibintu bikomeje kugenda rero bigaragaza ihindagurika ry'imbaraga ku rugamba, cyane cyane mu misozi ya Bijombo imaze igihe arindiriye imitwe yitwaje intwaro. Agaciro ka Karungwa gafite amateka akomeye cyane mu bijyanye n'intambara n'umutekano w'akarere ka Uvira. Ni agace gahuza imisozi n'umujyi, kakaba karabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro bitewe n'uko kameze ndetse koroheye buri wese kuba yakinjiramo ndetse akaba yakanarasa. Mu bihe byashize rero uwagenzuraga Kirongwa yagiraga ijambo rikomeye ku mutekano wa Uvira, haba mu bijyanye no gutera, kwirwanaho cyangwa se kugenzura ingendo z'abantu n'ibikoresho. Ni muri urwo rwego rwo gufata aka gace MDP twirwaneho bifatwa nk'intambwe ikomeye yo kugira ngo bakontorore ibyo bice byose bigiye bitandukanye. Nubwo amakuru ku bihombo by'abantu ataratangazwa ku mugaragaro, imirwano ya Ndondo yongeye kuzamura impungenge mu mutekano cyane cyane w'abasivile batuye muri biriya bice byegereye imisozi ya Mitimba ndetse n'ahitwa Kirungwa. Abenshi barimo guhungira mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano yongeye by'umwihariko gusa nk'aho ica ibintu ku rwego rwo hejuru. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ni amagambo rero navuga yuko nayo atoroshye. Ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye asubiza ku byo yise urujijo, ku bihuha bikomeje kuvugwa ku ruhare rw'inkotanyi mu bibazo by'umutekano w'akarere. Yavuze yuko nta kindi kintu na kimwe cyihishe kizarwanya iminsi irindwi, by'umwihariko ngo Burundi ngo bwararwanye, by'umwihariko ngo muri iyi ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bagenda bavuga ko ngo mu gihe butari by'umwihariko gutsinda ngo byari ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo nibwo bwatumye M23 idafashe ibice byose bigiye bitandukanye biri strategique. Aya magambo rero Perezida Ndayishimiye yavugiye mu masengesho yateguwe n'ishyaka rya CNDD yabaye mu cyumweru gishize, aho yasangije abayitabiriye ubuhamya bwe bwite bwabaye mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikomeje guca ibintu. Yanasobanuye yuko kandi iyo mirwano yabereye ahitwa Muruta mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi hafi y'imipaka ihuza u Burundi ndetse na Kongo. Ati murabona bavuga ngo inkotanyi twararwanye mu Burundi aha, mbere y'uko zijya muri Kongo twararwanye ahitwa i Muruta. Mu Muruta rero twararwanye icyumweru cyose, nyuma y'ubwo bahise bambuka igihanga berekeza muri Kongo. Aya magambo rero agaragaza nk'abavuga ko imirwano yari ikomeye kandi yari irambye, aho impande zombi zari zihanganye mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Nubwo perezida atigeze atangaza itariki nyayo imirwano yabereyeho, yemeje ibi byabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Majoro Pierre Buyoya wayoboye u Burundi mu bihe byaranzwe n'intambara y'abenegihugu mu mwaka w'1993. Muri icyo gihe cyari gihanganye n'inyeshyamba za CNDD FDD zirwana n'ingabo za leta zari zizwi ku izina rya FABA, Force Armée Burundaise. Amateka rero agaragaza ko intambara ubutegetsi bwa Buyoya bwigeze bwitabaza inkunga za gisirikare zo hanze zirimo n'imitwe yitwaje intwaro yavugwaga ko ifite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ibintu bikaza kurangira by'umwihariko ngo igihugu cy'u Burundi CNDD FDD yatsinze ku mugaragaro ku buryo bwagaragariye buri wese. Ibyo ni bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa rero, ariko kandi bivugwa. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuvuga bwakira bugacya, ahubwo munyemerere by'umwihariko tubashimire dusoreze ahangaha. Murakoze cyane.